Ka Khasi Student Union Laban Circle, hadin ka jiwa ni kandu ya ka DC kalaong, bahkan beteng ban shnaying kat ba ka sorkar, kanang penslem ban be ya ki basa be any, hamak Sultan Estate, kabaha pa kadar bashnong, Kenchestres Oxford Rilbong. Ka DC jong ka is kasihil sene ka janmit kala kod ekran, ya kinalam ka KSU, hadin ba kaseng kalali ban shnaying hakti ka jaka ka porman step. Kabadairu hadin balakut ka jing aipor bakasan sengi ka sorkar, banweng iki basa akti ka jaka. Hari ka sorkar kam shimlale AA. U presiden ka KSU Laban Circle, usamla Ruben Najiar Ulong, bawatla ka DC kala pentip baka sorkar, kampatla ban le AA marmar, baka tega jaka kanang don akti ka kasyari, barkamla ban le marmar. Hari ka sengru kan le ban shnaying man katayaw, kan baka sorkar kanang penselam, ban kwarwan ra iki para Khasi. Uletu baka DC kala kular, bagi to kibari jingri kiba pentu iki jabo, kini ban pak sangyano aleng baka municipal. Hadin minta sing habdin ka jingko jong katan sing kumpul I menyam stab ni la kumba ka we symbol na kama ban protest against the government ba kala penslam ba kam shimla ban pendang iti bri ba sapi an po Sultan Estate ni kum ka sing la shna da ka yeng bagin ai waish ki kasing te hadin kata nakalyang jong deputy commissioner ki la khot ni bat ni la pusngu beng ki ya ka dorkas ni la pa hu halai tarik Februari tahun na te kat kun katu dorkas ni la ya rai be tu minta ba kidon kam ban be nomor 2 ki basabi a hinte te nakalyang jong deputy commissioner ila penchai ba kadang don kini pending litigation ki cases ki badon don tu hinde ngim sunghun kata ka coba ba tang badon kata ka pending cases ki bri hunti pat tidang yo ban buhasno nakapor sampor te hot istu baka pending litigation ka cases kimla mankut menta kancan kandam ko prosedur and ni ko ke ibni dawa pat kalong ba di ban employ ni tep bak idon kidlan position act ba kadi ban ka government kadi ban si commission ban shim ne to ka chaka te kajing penslam na kalyang ka sarkar ka buji he ka sarkar ba kiti ki barjala ki bahasa ante kidang buhai snong na kapor te habdi bita punta ni kum kaseng ila arai ba kat ba ka sarkar kadang slam ni ru ikiyeng inte inya tebe ba nya penbun be ki pai kasi kumala akran ne hab ketika jaka don la sponsor ne la penyarap iki de kini religious group hantu ban pensingan ki ban penbun pai ki tengi kum seng itep bakadon ke ikum ta ba niru baki kila bane niru ni le katahi ba kadang Islam sarkar ban rai ban penmi kini ni na kalyang jungiru nang pensna ki kabaar ka sulong no ba nakalyang jong deputy commissioner ila ai assurance ni ba ako badi baki tu ki ba rimasi kumba ngalapatay na postpone bakate ka de hapo municipal area wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki and they had unta ka simla don kuno action tekan nakalyang deputy commissioner ila ai assurance ba ya ka banikong menta ki impa sipo ka sula municipal board bakin pa ban pinsangi no mardor ikiti ki ba reaching ri hapo municipal area or kunjur ba puntu ki jebo siapo kawa kiba ya ka jebo iki ba punjebo ya kendo baka Mariam Bokoy te kata kadi ke ba siso na kanika jengkran ande hakapta bakadi baka eviction ngindang pet baginang ikren saka saka kumnu bangindi ban evict iki nomor ba ado mentak kum gaji setuju kamdon kuno ko report na kalian jong ka office of deputy commissioner na kapo ka revenue department tu bakin tip kat nungon ki masa ante manu ba aja ka kumenta nakalyang kasunong nilai iba kinju ay kanu musi bandung ande ka way pa bingi ba kitu ki basa ante kiyo ka epek manu ba yarap iki banyu epek kumu kiyo epek klam kadar wasong certificate kata ro kadi ka wi ka dak cingkili ba kini kisin min bu ispo ka election commission ban kili ba kumu kiyo epek kiti ki basa ante but let's say ding iba kiyo iki epek ki jungki ling ba kinu ki through fraudulent means much omno tengir in nakalyang sengin dawa ban cancel ya ka epek jungki kata ka bangi sumulingo ba nakalyang ka sarkar kam dan jingten
habaka sarkar kam ti kamnu kilaban ong baki kilaban putak ya sila shaski wan brio na kejala brio nang penyap ni terus munsa anti si ka security jongki nong sung te manu ban kit ban ba la don kan ban jing jap sumsi te nang ni chikuman kumbang kimi snai kayeng mintasi kali tuing di tang distang kat bilang penslam man tayo man munay nile abit bandang sina bun susu pet kan katiga jaka kala he kumbang kandai ka idon ki plots hentu ba ki claim ki parties ki claim don ki brushmet ki ba claim tu jaka re om boro eknai ka kat kum ka mistu jokalan position baka sarkar ka shim kati jaka adi new ka tami baka ban shim kati jaka ba hapu tu jaka don kini ki break ba sabya manu ba aila diki bansa hentu deki try ki barim ne ka sarkar mata manu kim don jikte tingi ong ba ka nakaliang ka jongka deputy commissioner ne nakaliang ka board district kimtip kita manu bukan song ni manu bukan sa te heik pat kata ka influx mechanism kumnu CM na kapor ulaban ong ba bakasi kanung kata ini namaring we are protected by six schedule haba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka jong sarkar kamtip manu kita di bahasa genuine manu kita bangsa genuine ti kumnu kilaban statement bakasi kanung laban efek kini ki boro ka jingile ka jungi nang sikmat nang ya punjur kidon kisenja baka sengkan nang isim kini kising banwan wat ingin sa kuntip ki laban kubor ki kambing nang yele sikmat sa ka lat ki free ka ki free ni man brang hapsi ki bai hapsi ki ti kamnong ka kalong ka banu siliang wat ka ba ni kum kasing imla ban tolerate kum kini ki Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center